Pored toga što pomaže čišćenju naslaga na krvnim sudovima, ovaj napitak poboljšava njihovu elastičnost, sprečavajući pucanje, a samim tim i pojavu izliva krvi. Takođe doprinosi umanjenju rizika od infarkta, moždanog udara i angine pectoris. Pošto ova kombinacija ima i antioksidansno dejstvo, blagotvorno utiče na imunitet kao i na pojavu tumora. Uz to može da pomogne i u snižavanju nivoa holesterola i triglicerida. Potrebni sastojci: 300 g belog luka, 1 kg limuna sa korom. Način pripreme: limun iseći na komade pa izblendirati, kao i beli luk. Pripremiti da proključa 1,5 litara vode, pa dodati samleveni beli luk i limun. Na laganoj temperaturi i poklopljenu ovu smesu prokuvati najduže 15 minuta. Skloniti sa vatre i ostaviti da se prohladi. Sipati i čuvati u zatvorenim staklenim posudama, tegli ili flaše, na hladno. Korišćenje napitka: ovaj stari lek konzumira se tako što se na prazan želudac svakog jutra popije količina od 0,5 decilitra. To je rakijska čašica otprilike, tokom 25 dana. Nakon toga preporučuje se pauza od 10 dana, pa ponavljanje postupka još 25 dana. Zanimljivo je recimo da limun i način pripreme potpuno neutrališe intenzivan miris belog luka, tako da uz normalnu higijenu zuba nećete imati problema u smislu posledica konzumiranja ove namirnice, iako vas čeka aktivan radni dan. Zašto beli luk? Upotreba belog luka kao hrane datira i više hiljada godina u prošlost, a prema istorijskim spisima koristili su ga Feničani, Jevreji, Vavilonci, Persijanci, stari Grci, stari Rimljani, Egipćani, Kinezi i Indusi. Zanimljivo je da su mu pored dokazanih korisnih dejstava na zdravlje i lečenje dodeljivane i neke magijske sposobnosti, pa je upotrebljivan i u ritualima protiv uroka, veštice i vampira. Dokazano da je bogat izvor aminokiselina, biljnih vlakana, biljnih masti, vitamina A, B, C, gvožđa, aminokiselina, joda, kalijuma, kalcijuma, selena, sumpora i fosfora. Njegova velika prednost je što je za ishranu dostupan toko cele godine. Brojna lekovita svojstva limuna. Dobro je poznato da je limun jedan od najvećih izvora vitamina C. Limunada i čaj sa limunom su najrasprostranjeniji i omiljeni vidovi konzumacije. Ukoliko nekoliko kapi iscedite u kafu, može da vam otkloni glavobolju. Prema savjetima naših baka, blagovremeno deluje na probleme sa varanjem, ali tu morate da budete oprezni, jer kod određenog broja ljudi želudac na citruse može da odreaguje burno. Limun daje sjaj koži i podmlađuje, značajan je u sagorevanju masti i topljenju kilograma. Ima antibakterijsko dejstvo i pomaže u infekcijama grla. Drži pod kontrolom krvni pritisak, a neki naučnici tvrde da pojedine hemijske komponente u kori limuna mogu da utiču na smanjenje rizika od pojave karcinoma.